Qanaqta bizning qadrlarimiz, isenlermisiz? Sizning ixtibarga Muncha Taşı YouTube kanalında qavatlanib Beygi show proyekti ham bu proyektda biz o'zimiz to'ylar, yubileylar, banketlar olib borishdan o'zlarini turli belgilarda qatnashtirib intiktiramiz. Bugün bizde qonaqda Tubankamu shaharining yoshlari, talantlari, Munglu jırşımız Ruslan Xanov. Bir ko'p to'ylar olib borgan kishi. Qallar nechik Ruslan? Allohga shukr. Birki. Nindi yangiliklar var? Neler bilan shug'ullanasan? Banketlar kiyib bora. Bulay normal. Ruslan, sen fokuslarga ishonasizmi? Ishonam. Ayda sen bilan bir fokus ishlaygali, bosali. Ayda. Mana shusha sharpani tut. Mana ulay. Mana bulayga bas, bulayga. Mana bulay. Ikki qo'llab tut. İki qo'llab. Mana emasmi bunday. Mana har oyog'ini 5 tapqir shulay ko'tarib chirgish, shusha sharpa qobi o'zidan o'zi aylanib chiqashaq. Haydi, boshladik. Qobimmi mototsikl? Chunki o'zidan Ruslan bital ol mototsikl jiniqa olgan kishi, jey kuni har vaqt mototsiklda ko'rib bo'lani. Shuning uchun yo'lda bek soq yurigisiz. Ruslan qari. Kelasi qonog'imiz Yaqtaşım, Yerjerşi, Şamil Xazipov. Nihallarda Şamil? Hayırlı kişiler, haller ibat. O'zingiz nechik? Allohga shukr. Şamil, nechik turmushda haller? Uylanmaysanmi? Turmushlar ibat. Mürajaat et bunda. Ko'rib turaman, olib borishlar bek ko'p. Alloh bersa murojaat etirga bo'lar. Haller ibat, eson sog' ishlab boramiz. Zavodda ishlaymiz, jirlaymizda, beyimizda. Sen bital zavodda ishlaysan ham, tanqaylarda ishlaysan. Ham Nardugan jir ham biyo ansamblida ishlab kelam. Молодец. Güzel. Yaş talantlı jirshimiz Rustam Muhammadjanov. Esenmisiz, hayırlı kişiler. Nechik haller? Nelar bilan shug'ullanasan? To'ylar bormi? Suylab ket. Alaysa bulardan so'z olib bo'lmay. Barысы da ibat, barысы da Allohga shukr. Uyda remont qilsam. Bek qattiq ishlar bor, mana akringina bitirem. Oqsha kerak endi, durchingga aytganda. Oqsha ko'p kerak, oqshaning oqsha har vaqt kerak. Nechuk bilasangda. Bulay zavodda ishlayim, majlislarda olib boramiz, shulay akringina ishlar bor. Murojaat etdingiz degan. Ayy, murojaat etdik. Birinchi komanda bilan tanishdik. O'zingizning komandangizga ism o'ylaytirsiz. Siz ism o'ylagan arada ikkinchi komanda bilan tanishtirib ketam. Muncha Taşı estrada teatrining yosh artistlari, avtor boshqaruvchi, bek ko'p hitlar avtor Ramil Asqadullayev. Salam salam. Qozon qonog'i Nishiganda Qozonda hallar Ramil. Evet, Allohga shukr. Yangi jirlar ijod etib bo'ladimi? Hali eskilarni jirlab bitirib bo'lmaydi shunga ko'ra. Bizning proyektning birdan bir qizi Aygul Galyolina. Xayrli ish. Aygul, sen bugun endi o'zingning komandangga jing olib qaytirsan, chunki sen birdan bir qiz. Aygul, sening mashina paravang bormi? Yo'q. Aysa yo'lda tinish yursangiz bo'ladi. Chunki yo'lda bir qiz kimirak, bugungi Beygi show proyektida bir qiz ko'proq. Kelasi qonog'imiz Tataristonning ot qozongan artisti Rustam Hasanov. Xayrli saatda salam barig'izga da. Rustam, nechik hozirliklar? Allohga shukr, Beygiga hazır. Jingasin. Jingilmay qolgan yo'q hali. Sen shunday o'zingiz Jingilmay to'g'ri, jingmay qolgan yo'q hali. Jingilman. Ayjalaysa sen bilan bir o'yin o'ynaymiz. Mening o'ng'oshga qo'l kurashtiramiz. Yo'q deb aytirga yaramay turgan o'yin. Anglashildi, yarar. Bu bir qoidasi bor. Oqshaga o'ynarga kerak. Oqsha? Ayya. 10 so'ming bormi? Ayda 10 so'mdan boshlaymiz buni Rustam mana 10 so'm. Mana. Ayda. Sen bu o'yinni o'ynagan bormisan? Yo'q. Yo'q tak yo'q, oqsha menga, anladingmi? To'xtali. Bu anladım. Anladingmi? Fikr chuvaldi. Ha, все, bo'ldi. Hazır. Aha. Qo'yali. Oqshang bormisan? O'ynaymiz? Bor, mana 50lik. 50lik, ayma. No, Rustam oldin o'xshilashamizmi? Agarda sen jingasan ekan ayma, kafega borib meni saylaysan, gami? Hozir. Yo'q. Yo'q tak yo'q. Yo'q, sen men jingilgan yo'q deysan. Davom etamizmi, ha? O'ng'aysiz bo'ldi hali. Davom etamiz. Mana 100lik. 100lik da. Tak.
Tek. Ha, men 500 güne biz. Rüstem 500'lükni baklay almıysan mı? Yo'q. Yok taki yok. Ey! Buna Rüstem, bir qaşanda özüngde özüng ışanışlı bolga kerakdigi, anladingmi? Hazırlanırga kerak. O'zingizning komandalaringizga ism o'ylab topdingizmi? Taptık. Biz Sizdeki? Var bizning var. İsmi nechik? 1 2 3 Soqollilar. Soqovlilar? Soqollilar. Ha, soqollilar. Ey, soqollilar. Sizning komandangizning ismi? Bizga soqol bek o'smish ol. Bizning komandaning ismi Qirindilar. Ishpishmaq. Ishpishmaq? Ey. Ishpishmaq ham soqollilar. Shulay aytib, beyga shovni boshlab jiberamiz. Birinchi beygimiz jirni tana deb atalar. Qoidasi bilan tanishtiram, qatnasha 2 komanda. Tanilgan jirlarning so'zlari yang'irayshi. Siz shu jirni tinglaysiz, tanisangiz knopkaga bosasiz, ham jirning ismin, ham kim jirli ekanini aytirga tegishsiz. Anladingizmi? Anlaşıldı. Bir dürüst javobga 1 bal. Ketdik. Tek komandalar siz hazırmı? Hazır. Boshlaymiz. Dayanmay suda batmay. Ne jirlay Liliya Mullagaliyeva biz avul qizlari. Dürüst. Bilmeydiğe kozak satan. Rishad To'xvatulin jirlay jirning ismi Qozoq qizi. Qozoq qizi. Qozoq qizi. Soqollar, eyde, uyanıgız. Soqovli tugilmisiz? Elfis Qiyamov kelsin. Jirlab da ko'rsat endi. Kelsin özün kil yaratam şunu bil. Kelasidan tinglaymiz. Ramil ham Ramila Xayriddinovalar ko'z otdim, ko'zingga otdim, ko'z otdim. Ko'z attım, dürüst. Çakırdalar boşaltırım. Milashlarım, Leyla, ne? Leyna. Bek dürüst. Kelasidan tinglaymiz. Venari Seljigit biroz kelsang, ne bo'lar? Nechiga ismi jirning? Shul endi, shul Venari jirlay. Ne bo'lar deb atalajir. Kelasi. İki aradan. Ömer Nurgaliyev. Şöyle iki arada. Yok, jirning ismi alay deb atalmay, buten şerek. Jirning ismi. İşittin mi eken? Kim bolayım mı eken? İki arada tiren qor yata. Şutlaymiz. So'ng deysin mi ekan deb atalar jirning ismi. So'ng tugil mi eken? So'ng deysin mi ekan? So'ng deysin mi ekan? Mana So'ng deysin qo'lni mikan? silkitsang esga tushadi. Kelasidan tinglaymiz. Abdülfat Safin. Tip Irak. Bir de to'xtamasın. Jirshining ismi. Hazır etdim. Butaga. Jirning ismi dürüst, jirshining ismi dürüst tugul. Nafqat Nimatulin. Dürüst. Bulat Nigmatorин Tırnalar. Jirlab ko'rsat, sen bir jirshi. Nik Bingilcalara deyişsen. Tırnalar gitmegiz bırılığız. Olib ketmek. Kelasi. Tortadır. Ufalla orbası. Abdülfat Safin Ufalla orbası. Bek dürüst.
Şulay birinci beygimiz tamam. Hem indi 6'ga 4 isabı bilen iş pişmaklar alğa çıktılar. İkinci beygi Tansor Diska dip atalar. Komandanın bir oyunçusuna kulakşınlar kedirdiler. Ul kulakşınların içinde müzik oynayacak. Ul şul kuyga dürüst etip birge deyir. Anın komandaşları ul biyini işitmeyecek. Hem şul nindi biyu iken tanırga deyişler. Anlaşıldı mı? Gittik. Поехали. Rüstem sen hazır mı? Ben hazır. Başlayız. Hatta vara. Uzaktır zatın çakmadı, şul mu? Mikrofonga. Dürüst. Bir bal. Almaşabız. Şamil hazır. Bir bal deyip de var şu anda. Cız başlandı işte öyle. Yok. Nerse işleyin de Şamil. Sen karışma. Nerse? Tanis malinki hulkat. O, dürüst. Hazır mı? Nerse mi yaparız? Piyip kursa. Küldüre tirgen şırmalar. İyi. Kulak tutak buluy. Güzel dersin indi. Ne öyle şekilde kursattırgan deyişini, ne kursattır bulabi. İşleyin de bir nerse olsun. Hele bir şeyler anlayın. Nindi maturcanı kendir. Buraya giriş var, onda buraya giriş var gatı işleyinden de iyiydi. İyiydi bir... Mançe. Nersesin bu? Rahmet Ruslan. Anın... Obrazga kira olmayalı. Ol kışa nişik beyi, ol kışa nişik beyi alaysa, kursa. Büyüm Kur'an'da yok. İyiydi. Sicirlama. Nerse kursattı o. Bir nerse bir ayı. Aha. Sen Rüstem Hasan'ı kısılma. Onlar senin gönderişler. Bine. Bine, gördün mü? Olmaz abuz. Hazır mı Rüstem? Lezgin kıttıgıl, ışaş. Seni şapram deyim ol. Tatar tuğur Ermen min tatar. Tuylarda olacakdı kullanalar bir köp. Dürüst. Gittik. Dürüst. Bırak gördün mü? Üçü kursattırga gerek. Songusu senin komandana. Olayda indi minus bir balap kayttın. Hayda kilesisi. Hayda. Nerse şöyle geliyor. Lambada. Urra! Bu ne abi? Şulay etip Sakallılar komandası üzerinin birlerini tamamladılar. Hem üzerinin komandasına 5 bal alıp kayttılar. Hazır şakırasım kile üç pişmaklarını. Rüstem Hasanov, siz hazır mı? Hazır. Başladık. Haydi. Maska kinosunun. Dürüst. Bırak nişanları bulmuyor. Şiki bom. Başladı. Ne diler? Tanışmada. Yok. Tuylarda kullanılatırgan rak. Ne? Вариантлар предлагай. Teşekkür Ramen. Цыганский. тур bu восточный танец. Dürüst. Восточный. Восточный, сказки. Dürüst. Şu bilesin indi bile bilesin indi. Makarena. Ay rahmet.
Bana görəsizmi? Bir qolun sözüdən tanıdır Rüstəm Qazanov. Opıtı var, qol sözüға деген. Şey yok. Şimdi sen alo. Нәрсесің bu? Bu tege 90-cı yılдағы diskotekaдағы biyo. Bir yılға gelişsin de. Жүгіре bu qoyadır. А, не. Сый боталасың ол. Makalede oldu biteyim. Hareketler böyle. Сен мұны неде бейдің? Тут деген Боталда бейді. nişik sen onda hareketleri. Nişik. 3, 2, 1. Меніңше бұл Nindi? сильный такая. Әйе. Ну нишик бар шулай әйт. Siz tanıdınız mı? Tanıdınız mı beni? Bilmiyorum, makalede var şu an. Rüstem? Yok. Tanıyorsun Yok. Я TikTok ю. Yok, buldu. Skibidi papa. Номинал названиесі. Şulay başlara kerek, Allah'ım karaya kerek. Nasıl zırnı başlara? Bütün hareketler gel var yanında. Я не знаю, bunu başka şey çıkacak mı lan? Yok. Боже, какой мужчина. Tege komandı tanıdı. Bile. Гер. Ну где же ручки, ну где же ваши ручки? 3, 2, 1. Sakallar. Move. Rüstem Hasanov'un yaratkan biyoğu bu. Rüstem işik bir yerine giren görsedeler. Rüstem. Bana Rüstem kalsın. Hani. Eye bu ne bir? Самоса. Sankası. Enver Nurgaliyev что ли? Enver Nurgaliyev. Ajanatsını gerek mi? Yok onlar tanır. Ömer Nurgaliyev. Tamam. Neçe ay gel? Işkırıp. Şoklama что ли? Eye dürüst. Şoklama. Yaratmışa. Şulay etip bu beygide Işpışmak komandası jingildi. Çünkü siz 4 dürüst cevapına verdiniz. Siz nerse buldu sizge jigitler? Siz bet üzegez Münşat Taşı'nda Battle degan biyurli nomer koydunuz. Üzegez biyurlarını dürüst görsetelmeysiz. Benim davleniye көтерілді шоңа. Ruslan Nişik Maturbiyi. Şamil iki güne hareket yazı tanıylar. Оларда сақал бар дейді. Üçüncü beygimiz Muzikal Razminka. Qatnaşa 2 komanda. Min sizge temalar aytacakman. Siz şul temaga bolgan jırlarını başqarıp getirge tiyiş. Bir dürüst jır, bir bal. Anlaşıldı? Kettik. Komandalar hazır. Haminde birinci temamız quşlarga bağışlangan jırlar. Kettik. Kiyik qazılar kite жылы yoqqa. Tırnalar. Sana көк, sana таңнарымна. Құшлар ките туған яғына. Сайры сары қыш. Vaq етіп атлап, үрдәк қайта йылғадан. Қойдин дейжір. Havalarda tırna tavuşları. Eyde sandуғаш, үттәсін тіләгімні. Мен бит ялғыз тұрнам. Сен бит қара қарлығаш қанатым қиғаш. Ой балам. Ола қорға деген ей асыл қыш. Сандуғашымны ұшырдым.
Қарлығашылар ұяясый. Havaları da kuşlar uçar. Sandığa girdi güngeliге. Болды тұрнала. Бек матур жыр. Аққышларның язмышлары. Стоп! Екінші тема ол иратларға бағышланған жырлар. Эх, егітлер, өтмейсізлер, өгітлер. Мен Чапаев абыйымны. Егіт деген атым бар, тек қызларға шортым бар. Әти рұқсат берген юлдағына, қала-вала біздің ізібіз. Әти үгіт берген, әти қолы тиген, әти кіші иткен егіт. Болды, бұрылар үстен вақыт бара. Солдатта болған дейлер, бейлін қысып болған дейлер. Улым бар, қанатым бар. Нешіктір шулайынды. Озат Фазлыев жырлайынды, в общем. Оңада yollar, солыда yollar, yolda Allah кімінер шығар. Егіт жырлап өтсе... Вақыт. Еш үтәбі тегетлер. Яш егітлер, яш қызлар. Райхан исемі, егіт исемі бет. Егітке бағышлан оғақлық. Шыланмай. Сен қойда мен шонда зокерім. Үшінші тема сізге бекнік яқын. Ол да болса туған күнге бағышланған жырлар. Эх, туған күн. Өзбегут, не уклежи. Бәқітлі бұл қайғы көрме. Неге бізде бүгін тумадық екен? Әнейімнің туған күні бүгін. Жырларымның ең мұңлысы, таңнарымның ең нұрлысы, көңілімнің бар жылысы, бұләк етәрмін барысын. Туған күн юбилейларға бағышланған жырлар. Һәм қанатлы тілеклер, насип болсын, бәқітлі келешеклер. Туған күн ғұмыр бәйрәмі. Туған күн ел бұлдым ол. Туған күн келе елға бір тапқыр, тәбірік етерге сен мені шақыр. Әйдәгіз, әлі вақыт бар, жігітлер. Юбилейға бағышланған жырлар. Болды. Болды, Рүстем, кет, микрофонды бер. Рүстем, стоп! Рүстемге жырлапма, Рүстем жырлап көрсетейін шул жырыңны, әйде. Шултлайбыз. Ғымыр өте, неге өте. Шулай дейші әтәсік енді. Әйдәгіз, киімге бағышланған тимін алабыз ай. Ақылы сетса күлмәгеннің. Туй күлмәге киген қызға. Күлмәгім. Бишмәтіңді биш деймә, неге тимәләмейсің? Әйдәгіз. Хәмдиянің ақалфағы. Қалфақның табылған шағы. Әйдәгіз. Валеньки да валеньки, не подшиты старенький. Эх, шабатта тулайық. Хей, жанашым неге байық. Сандали, нәсір ол. Аяғымда сандали. Стоп, жігітлер. Шулай етіп, үшінші бәйгімізде ақырына яқынлашты. Өзіңіздің орындарыңызды алу сұрала. Hürmetli dostlar, келген қонақлар, нешек өзіңізге қонақ болу, бәйгеде қатнашу. Негесің Руслан бек бірде сөйлешесің келмейсің. Русланға бек ұшады бұғай. Деге алдан берген сұрауға ойлап отыра қаман. Әзір мен әйте башлайым, андара сенға бір әжақ әттірмін, емі? Бек ұшады, таңы шақырыңыз, емі? Рүстем сен шәп бейсің. Рахмат бейсің, мен тұрыштым. Руслан Ханов. Көпме қарасам да қарап тоймейм, иділ бойы қайынарына. Аллар жетекләшіп яланайық, шығар төслейділ ярына. Мен яратам сізні қардашләріні, құрмет еткен кебік яратам. Шуңа көре сізге бағышланған, жүрек жырларымны яңғыратам. Рахмет. Рахмет өзіңізге. Руслан,
Конкурста шулай жырларга ясы басып тордың. Көбрәк шунда активныйрак булырга кирәк ие. Рәхмәт. Шамил Газипов. Бик зур рәхмәт рәхмәт монда чакырганыгызга, бик шундый шәп проект. Әлбәттә алга таба баруын без инде көтеп калабыз һәм инде рәхмәт бу бинага. Бу бинада мин беренче тапкыр чыннан да миңа бик ошады. Бик зур рәхмәт чакырганыгызга. Мунча ташының үч пишмаклары сезнең нинди тәэсирләр калды? Бик күңелле булды егетләр белән, кызлар белән эшләргә. Чынакта шундый дуслык, бәйге бу проектның дәвамы булсын, Алла берсә. Шанып калабыз. Шуннан да бик күңелле үтте вакыт. Нигә тримәл дигән күңелсезләнеп дигән. Бәйгеләр дә бик кызыклы булды. Шуннан да бик күңелле, матур бәйге. Айгөл Галиуллин, Айгөлгә сүз бирегез, нигә соң өстенә микрофонны тегеләй булай җөртәсез. Илгиз, бик зур рәхмәт сезгә, сиңа мине шушы тапшыруыңа чакырганың өчен. Киләчәктә дә сиңа уңышлар. Рәхмәт, бүгенге бәйге шоуның җиңүчеләрен ачыклар вакыт килеп җитте. Һәм бүгенге бәйге шоу проектының җиңүчеләре ул да булса Мунча ташының үч пишмак командасы! Хөрмәтле дуслар, сезгә бу проектта катнашкан өчен бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Акча бирер идек, акча ул явызлык, гаиләләрне боза, дус-ишләр арасын боза торган әйбер. Шуның өчен бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт сүзе ул һәрвакыт истә кала. Шулай бит җегетләр. Рәхмәт сезгә. Сезгә дә рәхмәт безнең хөрмәтле тамашачыларыбыз, безнең белән булганыгыз өчен. Инде бүгенге сабулашу безнең үзенчәлекле була. Ул җыр белән бәйле булачак. Сау бул, сау бул, сау бул, тик бәхетле бул. Китәсез дә менә, китәсез дә менә, китәсез дә менә, кунаклар. Бәхеттә, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта үтсен гомер юлларыбыз, тазалыкта, байлыкта. Жәлләмә карашларыңны ишмасам, күз тидерсәң дә ярый бер дә туймасам. Авырмы сиңа бер көлсәң, йылмайсаң, көлмәсәң хәзер сине китти уйнатам. Русланнымы? Рәхмәт сезгә, рәхмәт тамашачым, күңелләрем тулып китәрлек. Кабат килеп сезгә җырлар өчен, очрашканга кадәр диярмен. Алла итәргә кирәк, былай итәргә кирәк, Алла итәргә кирәк, былай итәргә кирәк, күп җырлагач тәме бетә, тәмам итәргә кирәк, кайтып китәргә кирәк. Стандарыңызтанда, бас әле станукка, стандарыңызтанда, сезнең өчен генә яшим, сезнең өчен генә яшим, шушы Татарстаныда. Хөрмәтле дуслар, тагын бер тапкыр бик зур рәхмәт әйтәсебез килә безнең белән булганыгыз өчен, безне поддержать иткән өчен дигәндәй. Һәм инде бик күп әргез беренче чыгарылыштан соң комментарийлар яздылар, һәм инде шуларга җавап бирмичә булдыра алмыйбыз. Шундыйрак комментарийлар булды, сез безгә ышандыгыз, шәп булды, молодцы, күңелле дип. Дуслар, шуны әйтәсем килә. Әгәр дә сезнең күңелегез булса, бу чыгарылышны карагач, без шуңа бик нык сөенәбез. Рәхмәт сезгә, үзегезгә, безнең белән булганыгыз өчен. Һәм инде сорау булды трибуна буенча, ник ул трибунагызны матур әйтмисез? Киләчәктә Алла бирсә матур әйтербез, яхшылап эшләрбез. Теге ак төс булгач, аны бузасы килмәде, аклык битендә ул сафлык, матурлык төсе. Шуңа әлегә шулай кала, киләчәктә алмаштырырбыз. Инде тагын булды шундый комментарийлар. ТНВ-да ял көннәрендә күрсәтсәләр бик әйбәт булыр дигән комментарий бар. Руслан Аюпов язган. Руслан, әгәр дә ТНВ үзләре безгә чыксалар, күрсәтик дип. Без бер кашан да каршы чыкмыйбыз, әйелеп кенә әйтәчәкбез. Алардан тора, бездән түгел. Тагын теге шундыйрак комментарий булды, дөрес уйнамадылар, шалт-шалт наушникларда мөхливать итте, алар ишеттеләр дигән комментарий булды. Шунда да үзебез, без менә оператор Илнур белән киеп карадык, бер-беребезгә әйтеп карадык, бер нәрсә ишетмәдек. Белмим, Нәркиз, может,
аңлагандыр, теге эндәшкәнне, шуңа гына килеп чыккандыр. Шунда да икенче дубль ясап карадык без аның белән. Аннан соң да булса да ишетелмәде ул. Бу аклану түгел, бу дөресен әйтү, чөнки ул телефон аркылы чыга, телефоннан соң усилитель аркылы чыга. Анда колак авырта аңардан соң. Нинди читтәге ишетү юк дип әйтәсебез килә. Тагын яздылар, приз кая. Менә моңа инде бүтәнчә җавап бирәсебез килә. Призны әзерләдек, хөрмәтле дуслар, сезгә. Бездән сезгә булачак приз. Әгәр дә шундый сорау сезгә моң сүзенең тәрҗемәсен урысчага тәрҗемә иткәч ничек була? Шуңа дөрес җавап бирсәгез, сезгә безнең Мунча ташы китабын бүләк итәчәкбез. Автографлар белән матур китап, безнең Мунча ташының тарихы турында язылган китапны сезгә бирәбез. Шулай итеп, сезгә сорау. Моң сүзенең урысчасына тәрҗемәсе нинди?